Kelvin nunggu tuh tolak Kelvin. Kalian bisa. cuma nih nih deh. Ang koi này chỉ nên take freshers chúng chắc tổng hàng cái chỉ nên freshers nó koi này yang đam sầu phải nằm bagi tên nó ni intro rồi na bagi nó intro nó nào cũng nó kiri mà cái just nó ni sini mong rồi na simi bagi se koi này nó je ang hori dong ko là chỉ là cũng nó cái kiri nào cũng nó cái hay đi nó ni intro rồi hay đi đam sầu phải nằm bagi ang koi yo chân tay kishisha jorani bishino changchini intro chengna thangtongo so narongna koinai no phaidi dam sawa dei phai non intro da phai lai đang tham gia cái bор công phong phải thành trọng á cái là cái ham má rồi chúng ta lai cái số ít nè không phải từ đây cái mỏ. nói chung mà nè cái mỏ này phải là gì? Chini first freshers no ang koinai ini mung college kami they know ni hobbies isa sai kana na bagai so chengna phasing thang tong ha Jodohnya sanjak lah, ani mung kha Catherine Debbarma, ang kha mandai di Kaprani, kaya college porma ang kha MBB, English honors na puri to, and ani hobbies ang kha cooking khaina ni, ke travel khaina ni, traveling khaina ni, dancing khaina ro bisa bisa jago, and ani aim in life ang kha defense join khaina mo so kaya thank you asing mo. Jotono sari kahap, ani mung kha bisosi Debbarma ang pori tongmam kha BBMC College, first semester Kokborok department. Andri mung kha andri nong kha krwiha musubanani, ani ML life kha businessman. Bye. Bisojit na? Insar. The college is calling them BBMC College. BBMC College. So BBMC College no porio kan kaisa kaham jenis BBMC College so nini model ng tapang hamzak BBMC College ni bisi. Ang hamzak maning kha sin college ni sin darasong sin senior so jesa jafan help khayo abono bonglo gyo tangam songra. Ini ML lifetime singkamu. Ane ML life kang businessman ngam song. Businessman inside. Neng businessman ngam song ni purpose. Ba bini bisimo abo nini model kami bagi neng businessman ngam song abo kisah semua saya dah kenal iman. Nang boss stream apa ring kamu? BA. Kuno honors apa tu? Great. Okay. Thank you. Bye. Catherine. Nampak college apa nih kamu? MBB College. Stream? English. Nang defense join kanya mo sa mo. Bomay defense. Asam rifle rong kha Indian Army buri rong kha tihai. Apo ni reason tamo? Reason ke angani baba no no be inspire rong and amon bagyang charge ko kan previous school pa asam rifle hai ni bagaya sagara ko ang kabang buri rong no goboro defense khayo kaham kyam bagyang no charge ko ta. Defense ng bomba high position kana mo sa?
Ang baik kasi want to say ako, but ang defense join kaya na mo jong. Good. Take Catherine na. Catherine. Catherine. Okay. Defense join kaya bagay. One more question. Kaisa basic exam mo mabasa sa 7th mo? Sorry? After class 12, if you want to get into defense, kaisa exam mo abon mo man? Sorry, ani amang bagi idea kare. Okay, amang ka National Defense Academy boy kaisa exam mo hamay. Thank you. First of all, saya di long ni bagi kasih semua yang pun cikun jam momentu tuai pagi abon bagi long telang sini dah tahu tu. Sarika hamjo dono ani buka Sonia Debbarma angka KWTAL and ang Shirorobin duo political honors na ipori dono ani hobbies ka painting te ani friends robot time spend kaya ni te families robot. I mean like Professor Montage sa kadi. Sonia Debbarma. Sonia. College? Shirorobin duo. Sonia, gini Emin Lai ka professor, right? Nang bo stream mo rin Political Science. As a professor, nang professor ka kake tamo kaisa je nin thani je nang as a professor kaisa quality to nang hai nang chong what are the qualities as a professor, as a teaching professor nang je once you need to have qualities to nang man apuni nang sino sa dekhnari man माने स्टूडेंट लोग बाई काम के इंग्लिश खाने ने अंडरस्टैंड दोनों ते पॉलिटिक्स ने बारे सही माने ने अपने हैं ता फर्स्ट ईयर पर प्रोफेसर ना इनका ऐसा टेस्ट मारी एग्जाम डिग्री मामला बोलो ताबुक जे प्रेजेंट सिनेरी हो बस पर्सन मास्टर डिग्री तो खाया ना मास्टर डिग्री बस पर्सन माना ना ऐसे एसटी प्लस वो एग्जाम रहना ना फर्स्ट सारे वो बस पर्सन ने न तो ने टारगेट तो हो प्रोफेसर में बार लेक्चरर हो जाए प्रोफेसर था मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मास्टर डिग्री आम तो नक्साई माना ना है बस माना नक्साई जाना हम तो सही नहीं हो वो एग्जाम वो एंट्रेंस रहना नेट ओके साइमाना ना उन्हें जैसे तो टारगेट प्रोफेसर माने ताबों ने जैसे सिनेरी हो ताबों सब जरा एसटी निभागे 50% मास्टर डिग्री माना ना कहीं नेट एग्जाम भी माना है मिनिमम 50% अब ते पास हो इबो संपर्क चांस में उन्गनो but at present 50% for generalists 55%. Sonia, last question. Nini kaisa strength jenini fan ni nang chongman ni sagot dong ni namo suna kaisa nini strength sai da khnari mano ang maya fanot mane drive hayo ta bar drive hayo okay thank you hambai sar sono tai dara bai tai ani sar salam khai majam bagai belanya hambai ani mungche Raino Debbarma tai ani kami bisram monjo tai ang pori tongmani ke BBMC tai ani department ke Kokborok ani hobby ke traveling tai nini Emin Lai ani MLI ke businessman Binoy nangkamu Raino sir Rinoy sa Rinoy nang Kokborok subject na una sir nang tami mai Kokborok na kana nang sino sai da khnari mano Kokborok subject nang jenai tongoni tapun tamai na kana ang Kokborok subject na kai sus kai
Kokborok Debbarma pori to mani ke ang pori thang free saro kaisa rengno kotore eba rengno jiboni kaisa teacher rengno musung awo khafe se Raino nang teacher bang musung businessman bang musung bomang nang musung na kini sa jong naita sir businessman bomang hai businessman entrepreneur trader bomang hai businessman awo tapsa jora wasu jai ko sir okay Thank you. amai sir volunteer lu ko nyai bong ni momento Yapri rok na bagai jara itu rit kana rok boro kisah bersama thangara di bersama thangara di Sonia by Rinoy. thangla je bari korong nai Sarika ani mungka Thomas Debbarma ang Thomas ke lemsara an para ke Bagbari ang BBMC College of first semester history department ani hobbies engkai video games engkai ani aim engkai footballer langsung Rinoy. Thomas Yeah. अच्छा mini hobbies tamo video game mana like online games online games board games any type of just kind of online better royal palanga like any cards games like online video games rokta mini I mean life footballer yung footballer ano semua okay nagtamunay po rin ka history the history nai pori mani abo di reason tamo history nai por makai mane agi school tongpur semino history kisa interest tongo history mane agi ni Kokborok kisa semana musungta kisa interest tongta Asian ko Thomas nini aim in life ke footballer nini favorite footballer sabo tonga to kabangan tongo kai bisibag jutan semana Cristiano Ronaldo ris na to football nanya footballer sini aim in life ke last world cup je world cup to common no last Euro cup last year ball country champion ka Euros makai final la to France by final la ana sasre England by Spain sab champion Spain history nang interested to awan bagay history subject na Tripura ni history ti kisa idea to so mo play importance DSM khai ga shop samanya okok mo sajo tini kisya mention khai jali ya short form Tripura was independent country ruled by king after independent India 1947 India independent maman ulo both Tripura kaisa independent country roman boy yaro Tripura India by Mars Amato semana Tripura kaisa independent tomato semana Japri India
dependent over British by role khajam tongor Tripura Raja by Maharaj by Tijulja by Mane king role tongani India sadin mamane pore se Tripura India by Abarsam after the 7th Nara control all year they did almost in Tripura has right now I want answer really bunibage question phanye हम ब्लैक एंड आंगो आपरो सिमी से पोरारिंग थांगा आबो साइमानिया त्रिपुरा फर्स्ट एंड करप्शन चीफ मिनिस्टर तिप्रासा मोंगदाम वैसे पॉलिटिकल न्यासे नॉलेज करें यार इट्स अ हिस्ट्री ऐसे सेवन जाएंगे Okay, thank you. Thank you. A lovely good evening to one and all present here. Myself, Lawai Mok. I'm from Bondkul, Shapron, and currently I'm studying at Sri Aurobindo General Degree College by Sociology Honors. What is your aim in life? My aim in life is to join a civil service as a civil servant of India. Your hobbies? Civil service. Hobbies? My hobbies is dancing. Your subject is Sociology. sociology. Name? Lawai Mok. Flowing? Mom. Okay. Okay, please can you share us the dress what you're wearing now or what we call it? It's my mock traditional dress in a modern way, as customized. Okay, thank you. Your aim in life is civil servant. Yeah. Okay. Okay. To become a civil servant, there is a exam. You have to face the exam. What is the name of this exam? As according to my knowledge, if we will be doing that job as in our state, then we have to clear the TPSC. And if we will be joining in a national way, then we have to clear the UPSC exam. I mean, we have to crack that exam. Okay. Okay, but I want to know from you, you want to join civil servant, you wanted to be a civil servant. So what is the reason behind you think that you wanted to join as a civil servant? It's not a big as my thought, but according to me, in my whole family, there is no one else yet who has joined the civil force yet. So I want that I will be the first person from my whole family that joining the civil force or as a civil servant in the country or as in a state. Okay. Thank Okay. you. Thank you. Sarida hamdutano ani muke Arian Debbarma ang pertama kake BMC College ani major subject kake English ani MA life kake businessman nani ani hobbies kake online gaming rock Ibu utang sih kamu? Arian Debbarma. Arian Debbarma. Jadi aim in life sebagai businessman. Means you want to be an entrepreneur. Nang isa side mana same voice nolo ko. Reason nang je ni hobby sa games mani video game online gaming. But nang apa ni reason tama side man tang mantang ba ni tinam sa side man sa. Can you tell us one of the side effects of playing online games or video games? So it's a side effect, right? So you can have mental health issues, mental problems when too much concentrated into playing video games and those things. So thank you.
Kulan o sarikaha sarte kaishno daida santayan saksarishno ani mungka seli Debbarma an barangha telemara duski ang polma sa Maharaja Debbarma College Kokborok Debbarma te poritama ini Emin live ani emila saya buta Wancok saya ko. Oke sih. Wancok di ulo. Contohnya syari kahab, ani mau syari Debbarma, ani kami kawan dia, ang tabung MBB College of first semester Kokborok, orang sniper duit donggo, ani Hobbies ke, bersama, dia ani MA live enggak ke Kokborok assistant professor. Syari. MBA College nangga Kokborok honors ti puri jam. Tiprasa ni korang sa korang ni, at least korang ni pun saja famous Kokborok writer. Sar Nondo Kumar Debbarma, Sar Chandrakanta Marashi. Ni M in life Kokborok ni assistant professor man. Hasil only the question kaya hai pun ada muncul masanya. Question apa ni? Professor apa bagi ini minimum marks pasang mana na? 60%. Boy exam na nang face kaya na. Sangan sama pun saka kaya jasa question kaya baca already reply by here. Om hai olah sangan sa dua na 60%. So kau yang mana thank you गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम आकाशदीप चकमा है मैं बीबीएमसी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से हूँ मेरा एम इन लाइफ यूपीएससी है एंड थोड़ा बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत मैं करता हूँ मेरे हॉबी बॉडी बिल्डिंग एंड सम कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग और थोड़ा बहुत एथलेटिक्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता हूँ can you repeat your name थैंक यू सर yeah please pardon can you repeat your name आकाशदीप चकमा Akasdip Chakma okay you are pursuing your BA in political science right यस सर from BBMC college यस सर so may I know one of the strength what the strength you have or some one good qualities and one strength of you my one strength my strength is my parents who support me in every situation and my qualities about loyalty is must and your aim in life is to be UPSC like IS officer I want to be you wanted to be a civil servant so Yes, my question will go for the same like you wanted to join civil servant so what is the purpose that you want to join UPSC as a civil servant can you please tell us the reason behind you want to join civil servant well it's a very according to me like I took political science because I'm interested and I choose UPSC because I'm also interested because like if I see lot of partitions and like about
internal relations between India and America and Russia. Like about globally, I'm very interested about this. And in India also, after partition, Pakistan and India, like I inspired from them. Like I want to be an IAS officer. You are a student of political science, no? Yes, sir. Who is the father of political science? Father. Father of political science. Aristotle. Good. Okay. Thank you. Pula no, jotono no shari kaham bai shong dara shong tai angbai je mane angbai bang se first semester koi nai dor shong na getai shar shong na ani mong kha bishurani Debbarma ang tabo ani mane BA khai tango education na ani mo chong ma rok kai ke dancing modeling te singing rok ta ke future ang ta mong nai am tang tao boi to rok sa yang khu mane ang tao mo sana mo song Kaya kasi dancer na mo zungota. College for Singapore. Ang MBB College. And in life, what was I get from? Ang to education ay pori to mo ke education ni professor. Ano? Tingnan ko niya mali Vibie data. Tapos na ang asik haske Vibie sige ko. Ang kaya mali dancing ro hamza होता पहले modeling ro. नहीं उसका हमजा मार हमको तो कैसा डांस रे कोकब्रोक डांस Saya tahu tuh mali. Ang musana pe tiri fashion show. नहीं नहीं उसका इंटरेस्ट को माने लोग जो के एम के बात से यार ओके पहले जाए सारी को नहीं मसा पहिला जतो अरू जे फेमस नाइ जतो सारी कहाम अनि मुखा राक्साल देबरमा आं BBMC कलेज फर्स्ट सेमिस्टर अफ इंग्लिश मेजर नाइ पढितो अनि कामी मान्दाइ ब्लॉग ने अंदर खप जगो रेगुलर पारा जगो त्यान एम इन लाइफ का एमने फिक्स एम इन लाइफ तो करे ते फना अनि मुजुङ मानि तां भिडियोग्राफी तै फोटोग्राफी नि दिगियानि फ्यूचर नो तां नाम सुनता Raksal. Ini hobbies ke? हॉबीज के तो गान रोजाबनानै गिटार जे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट दं माने सोलोंनानै सुंमान दंता सोलोंता जरामान है सेमसे Tamo, music of time, guitar datang. गिटार दं Guitar. Okay. Ini aim in life tentang videography. भिडियोग्राफी तै फोटोग्राफी Nang apa ni reason ba purpose behind? Nang tambah nana pusung ba videography ba photography nang tambah bagi nana pusung kan bokar ni nana pusung kan nang sesuatu share dak kai manu. हमने आगे चराइपुर छिमेनो जिन स्कूल को प्रोग्राम रो हंकाय जब प्रोफेशनल कैमरामैन रो फायो भिडियो फाइबे हो का बर को बिचा सरंबर सरना मुसंगो तै आरो मतिन इंटरेस्ट फाइगा दा बर नुते नुते दे का मानसुका कंपटीशन बास गरै नुगोबा अफ फेलो मन जाउन ने मानसुका वीडियोग्राफर मीन्स सिनेमाटोग्राफर ओके Okay, thank you. थैंक यू Saya request tahu tahu dia saya kisah musai follow di deh. Kan kisah musai follow nih. गुड बिहान थाहा को खाली Oi John, hero ni mulai live hai ke borok.
Operation. Saya sudah musa pemain kita no di live belum yang kirim malang bikin tuh kayak gini Bisa lagi. Sama nang terus kena sih. ini para person kamu bisa nih hah wah ini lagi tuh live favorite comment bukuru final ini malah ang kena pomom senior kok kenapa saya kena tanya kan saya mau tanya kamera lo kacau itu 3 by 3 bun sini cuy orang cameraman tahu baru kang ada masalah dalam gimbal ini aku perlu kami 이거 이번 가서 또 개발할 때만 내건 상황이 너무 사들어 내가 뭐라 좀 컨택해 돼. 다 보면 그래 하드미니까 가다. 하드미니까 내가 그래. 내가 무슨 소리가 다. 하드 와볼까? yang kamera bakal itu ulang aja cara ramai yang sama kita sampai mau tahu thir sa itu dah soal ini masalah belai sih hampa sari ko nalengay sari ko tayo kahapon nalengay jadi next freshers na koine terus kamu kayak bagai deh kawan lo bukurnya kayaknya pacar dia cara pula udah jodoh nuna sari kah te jodoh fai manza fai neno ani kani hamsa mati cibaya faro ani bong body Debbarma te ani kami ka Bisramganj te yang tabuk history department nai pori tunggu te ani college ni bong ka Sri Aurobindo college te yang DSebo tabung isimi kedalmani ya class 10 isimi no kedalmani Sodor Sawa division ingai Shibaijola district te ani hobbies ka resapna ni tay musalani tay ani emi life ang tabuk sajara future ro tamang nai wan sujaya ho comment kade comment monis emi life wan sujaya ko hobbies ke masalani resapna ni history subject nai poritu Aurobindo college same question kajian इतिहास त्रिपुरानि इतिहास सब कॉलों या त्रिपुरा बुफ्रो इंडिया में मार्सन sir amol semalia टेसे को yang involved हो टेस class 10 इसमें सका बो year बो date टेसे आसा 1968 date date ke angasek pokha epono bufro samsaja abo chiming kisamoduma Man ke sedaman. man pokha लाइब्रेरी कमेंट रखनी चलिए दा है ना फर्स्ट ते क्रक्सा ना से मिनिस्टर से थंगा तिप्रा हाव तिप्रासा साबो तो तो फायर नो है और तुम का sir pokha
Okay, Moniz. Next. Sari kaham darate kuishungate ani sansalan ani mong oni shadanma ang Vibie support tango te ani philosophy department ani pa kami KWTAL Aim in life. Tang namusong ng ulo. amaro tang once there was Okay. Ang one shop di kaham kay. Tay ko ipo sa mission one shop pa. Fiesa poco. okay sir Ambay Moniz. Pade awan ifan pade arke bondro ba ke pade na awan ifan pade fe mana program ko sari pasana is program na khabe de jotonon sari kaham anu salu Debbarma ang first semester women's college pori tango ang philosophy department no te philosophy department na tik pori no te an yung ka teacher dan tripod teachers haga de ani tripod ni Salami. do ag dije ko codex Salami. 12 Selalu aben auto mo digital ini Amin live kan teacher. Terima kasih student digital semua. mana mo sa digital Kena jadi master kan, nih teacher kan, nih teacher kan ke, tapi student orang belai kok kena ya, soitan, mangkatan. Kena bawa student orang no, orang tu kena buya maya. Kena orang bahaya kita kena berbahaya main orang. mo kay paye jate sir during furangai during my college furangai apa ko kanya cox Juri maya kan? college furangai Bo level ni tisat namusong. Tisat ka ba ma category tong. Bo ma tisat sa bo class ni per namusong. KB is used tong GT tong PCT tong professor tong. Tisat ka ba ma level tisat. Joto tisat professor school teacher tong part morning dibor higher secondary Bama hai teacher namusong. school teacher non high secondary one nang so Philosophy ni subject teacher namusong. Okay. sir Sarika ham jotono baite dara sono ani mungke Paul Debbarma ani kami wai ngang tabuk je pori tomani ke IFI University o pori tomo ke currently tabuk Vibie nai pori tomo ani living a businessman dan it hobbies ngang ke travel ini Tam subject mai pori tong. Vibie Vibie. Noro college o? IFI o Okay. Businessman nang na. Bama hai businessman. shopping mall kolonai Tripura India wo kop kaham businessman ko ekjon tong. Ko tong. February ar bismini inspire khane businessman ka khorsa kham ni bung sala. sorry sir Malia Recently thika obosaran thi. Bini contribution India wo kop kaham charity kai. Rotan Tata Okay. Nang business man nang namun ke business start China sekarang start klien sekarang nang tamu klien nang partnership tongana ko te ram tongana ko kuno analysis klien nang analyze klien nang analyze now aku nak tamu but yeah thank you you sir
kaisa announcement tabuk जों जे मिस्टार फ्रेशार्स रक जे इंट्रोडक्शन लिमानि अरन बिष्णु जों ते खरबा खै फाइनल नि बागै रिंजनाय गाबोन बागै जरा इंट्रोडक्शन रि थांनाय नरता थांदि सेकंड राउंड से इंट्रोडक्शन नाय टॉप 5 परि खरबा सरे खरबा जों दिशा रिंनाय आरो हजनो जों मिस्टार एंड मिस फ्रेशर बासिनो हानाय अवन बागै जरा इंट्रोडक्शन रिजार्व नरो ताथानि पाइके जों साख्लायनाय खरबानि बुङो तेसा बरना जों तेसा रि इंट्रोडक्शन हानाय सारिका हमजोदना ani mungka ribbon Debbarma ang tabuk poi dong Sri Aurobindo Zen Degree College ang Economics Department nai pori dong ani hobbies ka playing games ani ML level ka multimillionaires ini saya clearing ini bagi limbung bujilia ribbon Debbarma ribbon ya ML lifetime semua millionaire baik starting business entrepreneurship business okay not the same question business kan thangkan pula tam khaina nang saka investment without analysis multimillionaire nai ko kaham tripura ni scenario na sigai tripura ni geographical area situation na sigai bomo hai business kake bomo hai business suitable ni thani on khop phai le tabo samia और कमेंट खबर में चाहूंगा कमेंट करो investment to jinda je investment khaimano nang share market investment khaimano yakaba nang entrepreneur khalo bi mano business ni jin hojam mama investment comment karo like purchasing shares share market ko thanga ke dini tam to nang saka tam khuna nang tam account to nang similar sir okay thank you Sarika hamjodana ani mung swari Debbarma ang lembuchara malapati parani ang MBB college become honors nai pori thomo ani hobbies ka gardening te ani aiming life ka SBI PU SBI PU yes sir full form State Bank of India provisionary officer nung tamtara banking sector hamna musu yes sir banking sector hamna musu ke nang nini tambagi hamna musu banking sector nang suno sa daman isa sir no like ani kaisa dream ta ang banking mok job khainam sumo banking system mo habis ham khainam jawani kaisa interest yes okay so tabo banking sector thana mo jungkha so nini banking sector thanga bo kabama public bo thamu so nini relation nang bahai tongnai borok bai Jodi bank ko kam kha ke ba joto bai no kaham ke ko sara banking sector nang thanai yes sir so bank ni many bank zara banking bankers only main source of income tamo ang joto ni samia sir ang je PU khainam sumo bonik sama starting 50,000 is starting not salary source bank to like a business simple boni income ni kaisa source to ekdom easy abodamo samia sir bank exam bank or hamna ka tabo kaisa সংস্থা দङ exam conduct kai banking exam kaisa organization ba সংস্থা exam conduct khane ni organization
Songsan bo songsta bank ni exam na ha. Jabun Tiprasa ni India ni kaisa songsta na bank ni exam banking exam. Exam na hanai rum dong. Boleh saya biasa. Okay, sorry. Hambai. पहिला जतनो सारी kaham dara tai bai songo tai ani san sale rongo ani mongke satona Debbarma ani kami ke tonino pore village ang pori jama ke MBB college become first semester ani hobbies ke gan khana ni tai traveling khai ko natural rongo ke tor khanya ni emala ke tab ke jati wang se ko Sandara Santona Debbarma Santon. Nang bikompori jongo hobbies ke traveling, natural dancing. Emin lain ke tahu once day. Bo college mo ni naman biko MBB college MBB college. Se biko mo kasi common word na kasi contract entry. Tamahin. Oh, boy, account khai pro contract entry. Yes, khai. That's it. Kayak apa sih? Iya, betul. Apa lagi ini juga betul. Ya, aku 패스를 선수가 재미안 두고 Biko 내 account인지 동나. 뭐나 슈마 Golden rules of accounts tamo. 비슷한 거랑 서리산 복동가 Hambai Santano. Next. Pula no khulumo sar songno ani bumon ke songita Debbarma ani para buraka ani hobbies cooking tai puno help bhainani yangte garden ani hobbies kyang graduation sorry ani aim in life kyang graduation ni ulo MBA khainan MBA khamen olokai. sarang abu wang chukjage ko tabu si college ka adro khomke ba Tahu ni bagi dengan MBA khamen musuh. Ay mana naro ni dream tamu ko Sir, MBA ke Master of Business Administration ka business no kaham pe sai mana musung ya bagai MBA khainan musung ta 도사오 안 주고 도사오 Okay, Sangeeta. thank you sir 아기 팀 라이브 팀 더라 콜레지 프로 좀 하게 뭐 봐서요 가서 좀 무슨 거 가면 무슨 거 가봐 다가 봐서 내는 무슨 거 알아 सारी kaham jotona ani dara te manai sona kete ani sak salai ro ani bumung Ovinas Reang ang pori tongo Maharaja Bir Bikram college first semester become honors ke ani kamingka Gulmarai Fara ke ani aim in life ke businessman nang musugo te ani hobbies ke sports te gaming Ini aim in life ke businessman mani. yes sir Bom thai business. माने के तक बिजनेसमैन बोलते सारादन जाता संहाय बरो है के माने कैसा मोटर बिजनेसमैन में मुझे सक्सेसफुल के पूरा Nol babon sukai. Business dah hamna sukai. Nang tamu kailan nang tamu study kailan nang. बिजनेस स्टार्ट करना नहीं के संपूर्ण मुनाफा नांगो कैपिटल नांगो और बोले इन्वेस्टमेंट sama kayaknya day butongo mama kayaknya sir kan Obilas business kayaknya deh. Kovilas ya sir Ovinas Reang Obinas. Business kayaknya tahu without capital no business.
다진 제 세우나 다진 제 비컴 포나이스 컨트라 엔트리 보자가 유스 카이 거의 I think Valencia golden rules of accounts pok dong kasar apa nolak Tete oi monai song artis na Siap. Arab dia ano nang businessman na mo sa mo India mo ko businessman tong successful business sir किसी मिशन ng business din ko banar na India wa ta sa jo say controversial businessman but most successful top 10 out of world controversial lo ma khom to a bor ndama Ratan Tata controversial Ratan Tata is famous with Tabo Bini capital well play ko ba chalo jana bokya chakha jong India wo Tabo present no Tabo Bini always the international national news over a bor ndama serious sorry no problem next hamai mobinas 사리가 함조도는 아니 살때 따라 바이 아니 삭살이롱아 아니 몽게 수니아 데버마 앙텔리아 무라 앙 포리마하가 비르미그라 멤버 콜레지 코브록 디파트먼트 포리동과 아니 허빙가 마무리 청하니 때 아무 빨리 프로주바나니 때 알마 바보니 예방너 못한 해무송 아니 엔라이프 왕가이 프로페서 Professor 네 Kokborok department Kokborok na Yapri to 인산 코보 Kokborok na professor man so ikat ng tapo professor na mo so ga kaya nan mo sen nini mo hay man to mo jen professor nga ke kaisa din thani ang quality to nang jab ba dui tin tak quality ko man teacher so kaya bonte hay quality to nang ni chong teachers as a teacher as a professor 살림아야 man sate sagar Simon ya amni ni bonte si mane ke nang tab teaching thana mo so professor ba teaching ga nang teaching thanga ke nang ni mo tab one so as a teacher as a professor ni thari o jinis to na ho nang tab one so o qualities to na ho nang tab one so sar saimalian okay hambai ng Kokborok honors na iboro insan live itu that same question ko Kokborok honors Kokborok ni Tiprasa famous Kokborok ba kya खर्च करने में सारी रविंद्र किशोर देबर्मा दुलाट अहमद चंद्रकांत मुराशी yang hai audience sorry to yang tahu kok pro honors na ibo mo exam ka nangya ko pas semester sangya ko इंडिया को bo scribe po dia na bo scribe exam na ह्यूमनिस्ट allow na khaja एक हजार college allow khaja ko question ke bhai the bro 사랑 설명과 스고에 선파에 가이 당시 파스 바 na to professor na mo samo 인산 ka kaisa ro exam maru 예 with exam qualification se professor bagai apply ki exam dena bagai ini minimum marks sana plus bo exam dena na 60% net exam हम भाई तब वो सुनिए iya हम भाई Sarika hamzatna ani saksalai da darasna jiwaya pora dani peska azutna sharsna ani kulmaya pora datna ani munga sandi tripura ani kami ke gondasora betumar para bodi tomai ke kom MBB college
Ani hobbies kakak ang masalah musuh kita bisa Bina ba help kana musuh itu ya ramai kita ani MLI kakak banking bisa job kakak job kana musuh Santi joy tripura. Ini tentang pori kamu. become honors Banking join kana musuh. Apa tu non live? Banking join kana musuh mani purpose tama mana nang become porikha han megang banking uthana go amoda nani ni tamai nang banking uthana musuh. Berani bawa. Tama karo kaham tama ini bus kami nana RBI ram ni ke job ro ke sab angwaro khana musuh RBI ro job ke ar ke mani na rang karon semana ke angwa khana musuh ang tere pagini job ro khana musuh banking go ke ang tin job ko ko mani sami abo ma hayang ni sar teman maya to na chesta kene banking ko sakit kanya mo sa banking ko kanya sa kasi organization banking example ay organization mo short form na become po rin अच्छा कैसा real account है example रहा बुझलिए just एक real account personal account nominal account होगा कतो nominal account personal account real account आज तीनटा ना सारा दुनिया सब और मुझे कैसा real account example दे real account nominal account Malia sir no problem last वेली परा हो no 아무튼 사람 보셔서 아무도 버리전에 아무튼이 account में सब सारा बोसस तो है banking हो आमुत तो है आमा always तो है आमुत पाइने चाहिए real nominal personal पाम बारे account में okay no problem next Sorry ko ham joto no your 500 final bor lang sir so de my play ham by maruwa de set committee ni de college committee de taw de lingo chuma hin bali na gabe ham pila lang ani si mo thang nai ani mo tham ye Debbarma ani coming khale funga te ang tap kori tongo Vibie memorial college first semester Kokborok ni ang te ano hobbies ro kung ha ang bago shongna ni de ani every life ni ke ang do fani bago shong phenan Matia ini em life ka An em life ka ang do fani bago semu khanani de do fani bago coba khanani de so so sing dofan bagi jo samu khana musung nang bagi khana musung dofan bagi samu bahaya khana musung ka sing to thangna nangnai sina nangnai semana nangnai meeting ro ko sing thangai semana nangnai je jini sar song je jini opera ro puti ke sa se sing abono khana nangnai hai puno sing dofan bagi jo samu khayo koma lamani samu khlai mano hai puno tabuk ning borok ngai tong mane asai theke ke borok sangsarong ngai sing sini kasi economic source ho nango ko economic source ro ke ning income side yang amaka motivation so bagi khlai to tabu Tiprasa be jeng to tam sanai coba to khaina nangai do jini sam di bagi Matia sopa khanya mo just example suppose ni ta first semester kori jomo study ni program ka ni scholarship ni college ni INO institute nodal officer ni na verify kariya trust rahliya namaliya bagi na progress kariya coba khaina nangai jeng thangi sam nangai je to common tabung jali to baksa buksuni to NSB khaipano online scholarship khaip yang ni jeng to tabu lugui tongbo je jubol thangi samani amani muro sana nangnai tabuk ni Debbarma thik income stream besar income stream thik tong apply kaya nol do phim jon khlai dia nang bai ke phono approach khlai nai
Banding tam di wan sumni ni bo event harus approach lagi pun. Sir, bujile desa bhanga sir. Mana tabu dan eligible dan seven dan eligible mana ni? Kentu nono Reang dong. Kenapa mana tam ni sana? Reang itu kan tu sengtangi rumah sana sir. Abo jeng mana ni bagai si kami lagi baca abo mana ni bagai nak jeng mas sana. Win pro. Di prep kayo dong, nasa siyong mana dong maya, ng baik start kayo din protes. Sir, ang saya siyong natang iborang kaya. Boros ngay. Boros sila. Ang saya siyong natang isang. Ambro ko punya dos kita. Bilang dua sedikit tu, bon ek sunat jangai bon sun jangai dah. Bo tanggal bilang runa babok kaya mah kena kena bilang dua sedikit. Obung ha. Nin lewat tu yo kana nong koi umal kondinan ka an thari kan obung. Sari kam jotno ani bumang di tripura ani barang ka patisari kopisai ang pore mani angka BBM college ani major angka Bengali ang ani hobby hingkai ang footballer ani email ID hingkai ang as a YouTuber. Dia kali betul dong ya. Oh my YouTuber. Mo like tabu Mr. Beast hai mo hai kere minati mo hai Bengali honors na ibo. Bengali ni ko raja. Poet. An benar mereka selaku bulan satu. Oh Nobel Prize na. Paling saya kena tu bukan harus dia. Sabo ko. Rabindranath Tagore. Bo poet na si Nobel Prize na. Saya bukan kau. Nang footballer na mo sa mo. Favorite footballer sa mo? Neymar. India ni kaya? India ni masih ada selfie cases. Last World Cup football ka. Sao se beda namo? Euro ni sir. World Cup. FIFA. FIFA World Cup. Argentina. Oh World Cup wo country wo organization da. Sangali asal. Thank you sir. Good evening, everyone. Present over here, respected seniors, and all my batchmates. I'm Paramita Chakma, and I came from Manudalai district, and I have completed my high schooling from Modern Higher Secondary School, which is in Malainagar, Agartala. And currently, I'm in Sri Aurobindo General Degree College, and I have taken English honors. And some of my hobbies are reading novels. And I like to make reporters like journalists. I love journalism a lot, and I would love to show my talent if you allow me, sir. And my aim in life is to become an air hostess. Thank you. Pargita. Yes, sir. Okay. So you like to become an air hostess, right? Yes, sir. So you're pursuing your bachelor degree in English. So, but you like journalism also. Yes, sir. So why don't you choose journalism? Sir, actually, I didn't know that there is journalism pro course in Tripura University. I got to know later when I got admission in Aurobindo College. And I have chosen English honors because I thought that it would improve my English because it needed in aviation, to become air hostess, English is must need. That's why I have chosen English, sir. So you like to be, that's why you like to be an air hostess. Yes, sir. I like journalism also. You like journalism? Yes, sir. There are many famous
journalism, reporter in India. Can you tell me some of them? Sir, actually, I don't know their names, but I can mimic them. If you allow me. Sure. नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ रिपोर्टर पारोमिता चाकमा। आज हम आए हैं रविंद्र भवन आगरतला में। आज हम देख रहे हैं कि कैसे रविंद्र भवन में सेलिब्रेट हो रहा है GIS फ्रेशर्स डे। आज हम देख रहे हैं इधर बहुत सारे महान इंसान व्यक्तियाँ बैठे हुए हैं और बहुत विभिन्न कॉलेजों से स्टूडेंट्स आए हुए हैं सेलिब्रेशन पे, और मैं भी उस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे आज कल्चरल प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम में हम देखेंगे कि त्रिपुरा में कितने सारे लोग हैं और कितने सारे जो रिलीजन्स हैं और कितने सारे जो कास्ट है, त्रिपुरा इंडिजियस कास्ट, वो लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं अपना ट्रेडिशनल डांस। और आज हम देखेंगे हम बहुत थैंकफुल हैं। मैं आई हूँ आगरतला से, थैंक यू। मैं हूँ रिपोर्टर पारोमिता चाकमा। Okay, Paramita. Okay. I want to check your presence of mind. Yes, sir. So, which program are you attending here today? DSF Freshers. Okay, thank you. Thank you, sir. I heard you saying DI, that's why I was. Yes, sir, I was confused. I was nervous. Okay, thank Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening to everyone. First of all, I would like to thank all the town and college committee and all the seniors. Myself, Abhisandra Bolsom, and I'm currently in Vibie Memorial College from History Department. My hobbies is playing football, and my aiming life is to become a Fauzi. Pardon your name, please. Your Sorry, name, sir? your name. Name Abhisandra Bolsom. I am from Killa. Abhichandra Balsam. So you're taking history as your subject. Yes, sir. So the same question will go to you. You know, India, Tripura was a princely state, and India is independence in the year 1947. So when did Tripura join with the Indian Union? Which year? Sorry, sir, I don't know that. So you wanted to be Fauzi. Fauzi, Sir. army. Not only army, BSF, Light, some rifle, and TVP. Any, that means any, sir. in any company. Sir. So what is the purpose that you wanted to join the force? It is for our motherland also can say, sir. For Motherland. for safeguarding the motherland. Okay, thank you. You like to play football? Yes, sir. Who is your favorite footballer? My favorite footballer is Neymar. Sir. Which country he belongs to? He is from Brazil. Okay. Sarika Hamza Tono, Teja Tono, Ani, Hamza Dekun, Yafaro, Animum, IS Debbarma, and Sinataki Amsani, and Tabo BBM College of Moritum Class Semester, English Major Night, Ani, Emil Latin Guide, the Samu, sports, Ani, Hobbies Guide, or sorry, Ani Hobbies and Samu Musamante, the sports, the Ani Emil Latin Guide, Civil Service. I use. IS Debbarma. IS. Yes, sir. Dini Emil Life ke Civil Service. Civil servant naman. Tamni bagi civil servant namun sung. Patam ni purpose ni bagi. As a Tiprasa, sini Tiprasa ro. Onek borok kom. As a nombi SDM. Onek sana sini Tiprasa onek kom. Kaya sini Tiprasa ro. Kelim koi tong mahal gitu kan. Apa kaya ane musuh sini Tiprasa ro. SDM proses tong proses DM tong ini musuh. Apa kaya sana nama kaya ane project proses mahal ke.
ani sai kusu dong ada bai ani saksa pro don nani sai tong nai te bo rok kusu ba nai apa ke yang sabe sok sang semua dai dia mau bisa apa hai nama semua civil servant to samung klai borno administrative to ke as a civil servant dengan baiknya supaya mana borno na Tiprasa Tapos ang tabog kuno district ko SDM officer maka. Ge ang nainay sini area ni tong bahay. Bobo bahay ke tamo education system nainay. Te sini boro nainay. Bahay ke sol nainay bo bahay ko sol lang nay ang obrom sai tong nay. Gere boro ba sai tong nay. Sini lang bo hanya dong ku tong mayo hanggang ka ham sai nay ba sai tong nay. Jangan civil servant harus Tripura ni fast Tripura fast direct IAS mana siapa? Sa ang tong may hal beri proses tak Tripura sa kapal ang Okay. First of all, good evening to our respected sirs and to our seniors. Myself, Tripura, and I am studying in BBM College, first semester, and I am pursuing my BA in a political science. your aim in life What's that? aim in life My aim in life is to become a civil servant. your name Rubel Tripura. Rubel Tripura so you also wanted to be a civil servant Yes, sir. so I will ask you the same question why would you like to join civil servant So the reason I want to become a civil servant is first because it's my because I literally have a dream of to become a civil servant officer like SDMs, SDM. Main thing is I want to help the needy who when the document is wrong, I want to make it clear and make them all right in any situation. Yes, we have the same question. Yes, sir. You become civil servant. Yes, sir. Who is the first person qualified IS from Tripura. Sir, I didn't remember the name, but I think she was the lady. Yes, lady. But I forgot the name. Okay. thank you Yes, sir. Utono sarika ada namka Tripura Poritunggo BBMC MBB College Poritunggo ada tong Tripura ka sa Debbarma kabrang sa Tripura ani pisongka main moisongani ani MLA ka businessman Ay, tawa mo gan ni. Kaya pa siya. tapos mo din mo Ano sa kanya ito? Munay ko nga. di convertible na babu no sunay ng krosa business na naman sumungke ng business segna saka ng tamak klay kay sir business ka loan is ka kay planning maklanya aro nisuni rang ko maklanya aro bo jaga khaikile business ka hamnai aro jaga Swiss maklanya ta abone poriyo mane je business khlai aro sire invest khlai ken lab hai abone bai jaga ka hamnai yai sira maklanya and that means market analysis makalina so business to competition mo so ng business ng products ni segna sir business ini to khas ni sini to bisa business baik lagi sing to mane hai ko sung kababo kana gas to kuri wasan ki ba bisa na fast check na ja bisa singai Korea bisa sang bojak teng na ng business kanya gitu business to total klaim gitu success business na nang na harus asal tu. Again ng success business na bagay
Neng lag by hard work neng bobo neng bisa depend kali kok neng. Sini baik kalau neng kotor neng, ini hard work no. Tamu tuh. Biasa kok. Neng business success tadi hard work dan nangkuk, baik kalau nangkuk, lag dan nangkuk hard work. Laki saya mana boleh lag, hard work, lag ke baik kok. Ganang lang no tapi si nangko ko ni wansok na hard work. Nasara hard work na Hambay. Jotono sarika animo Omid Kumar Tripura ang kabo poritombo Bidrom Memorial College Political Science honors ani hobbies ang subaso klanyani ani ML Light ML Ongani Bo area ni Julai Baris South Tiprasa. Nong ni ML Bung Utama Sekolah Soran Nowatia. Dan tanggai ML na musuh. Ang ML Ongoy sini Tiprasa Pani Bawe Kam Samung Tangnai Coba Sukanya. Siapa? Sini. Lagi sini di ML atau ST. Lagi sini no. Sebelum saya pokok kali ni yang tahu sini rumah script ini yang statement time atau ini yang para ni lama semangat yang script ni reservation roster point no 100% maintain kami yang ML ni tam kali sini apa sahaja. Ang ML Ongoy success ni ang try kaya abu hairon kaya ni. Pens agar rogo pahal lagi Roman script bagai but still incomplete association ini hitam bahaya Ini kalau saya kaya bapa inspiration na dong, jadi aman baik politician ng namus mo, ML ng namus mo. kaya bono politician bisa kaya bono nungguin ama hai nunggu dia angop MLA na musuh mana kaya bo MLA minister na nunggu dia nih bekatong terusaka Ayah saat mani ani agen sini ayong nani imang nongko. Hambay.